Hei a pōpō, tau atua noa i te pire takutai moana hou ki mua i te aroaro o te whare pāremata mo tana pānuitanga tuarua. Koe nei te pire e kakare atu ana ki tā reipa ture i whakamanatia ai i te tau 2004 i whānau mai ai te Rōpūtōrangapū Māori. Hioi nā te moitahi a te kāwanatanga o te wā ara o ngā hinara me te Rōpūtōrangapū Māori i hua ake ai te pire hou nei. Engari kāorea hone harawira o te Rōpūtōrangapū Māori i rata ki te pire, hei tāna me te tokomaha hoki o te iwi Māori whānui, he aha ke ia ngā hua ka puta i tēnei pire hou ki te iwi Māori. Kāre hoki ngā rōpū āpitihana i te tautoko, anei rā tā te kaiarahi o reipa i te ahiahi tonu nei. Bringing this in now, while the whole country is focused on the earthquake in Christchurch, is another way of ramming legislation through with too little public scrutiny. I tēnei wā, kei te tautoko ngā māngai toko whā o te Rōpūtōrangapū Māori me te māngai kotahi o United Future, a Peter Dunn, i tēnei pire a te kāwanatanga. Nā reira, ka eke ngā pōti tautoko i te pire ki te 63. Me te mea nei, ka hipa te pire i tana pānuitanga tuatoru a ngā wiki e tū mai nei.